खुलुमबाय नमस्कार बेलासिनि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगो आं फिन कानेक्ट विथ लरेन्स इस्लारि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनै नुजाफैदों उन्दिया हाट बाजार लगे लगे मैं पुनर कानेक्ट विथ लरेन्स इस्लारि जि कार्यसूची बे कार्यसूची असरत मैं पुनर आहिलु दिनै मोनसे सोंलुनि फिननायखौ आं होनो नागिरदों जे गोबाङानो बेबायदि सोंलु दिखांदों जे बावैसो माखासे फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जाबाय माखासेया दाबो जायाखै जायैफ्रा माब्ला जागोन बेबायदि मोनसे सोंलु फैदों बयबो जों मिथिगौ जे बिटिआर एकर्डनि 6.3 जे क्लज बे क्लजआव स्कुल आरो कलेज जिफ्रा भेन्सार दङ बे स्कुल कलेज भेन्सारफोरखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै दाबि दिखांनाय जादोंमोन बिनि थाखाय दायो इउपिपिएलनि जि सरकार बे सरकारा आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायबाय थादों आरो आगुनि जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशन जि एक्ट दङमोन बे एक्टखौ सोदांनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामबाय थानाय जादों नाथाय दायो जिहेतु बिसायख'थि फोसावबाय मडेल कोड अफ कन्डाक्ट गोग्लैबाय बिनिखायनो जि आइन सोदांनानै जोंनिखौ कुनु कन्डिशन गैयाजासे सरकारि खालामनांगौ होननायनि जि मोनसे आइन लाबोनांगौमोन बे आइनखौ बिसायख'थिनि सिगां लाबोस्लाबनो हायाखै बिनिखायनो बे समाव जोङो गासैबो फोरोंगिरि समाज फरायसा बयखौबो जों खावलायनो सानदों एकर्डआव जिहेतु मोनसे दफा दंखायो आरो बे दफाखौ लानानै जोंबो सिरियास आरो सरकारजों जिहेतु रायलायबाय थादों बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि जोबमारनोनो 6.3 क्लजआव थानाय बायदि भेन्सार स्कुल आरो भेन्सार जि कलेजफोर दङ बेखौ सरकारि खालामनो थाखाय राहा लाफिननाय जागोन प्रश्न আহিছে যে কিছুদিন আগত কিছুমান স্কুলটো সরকারিকরণ করা হল আর কিছুমান বাদ পড়িল তো আমার বিটিআর একর্ডত 6.3 ক্লজত এটো স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে বিটিআর যে চুক্তি সেই চুক্তি মতে বিটিসি অঞ্চলত থকা যিমান বিলাক স্কুল আর কলেজ আছে যিবিলাক এতিয়ালৈকে সরকারিকরণ করা হোৱা নাই এই সরকারিকরণ নোহোৱা স্কুল আর কলেজ বিলাকক সরকারিকরণ কৰিব লাগে বুলি আমাৰ দাবী যি আছিল যি দাবীটো বিটিআর চুক্তিত সোমালে সেই দাবী মতে অনাগত দিনত আগৰ যি স্কুল প্ৰাধিকৰণ যি আইন সেই আইনটো হিটিল কৰি পেলাই সেই আইনটো সংশোধন কৰি পেলাই স্কুল আৰু কলেজ বিলাকক সৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব ইয়েহে আজি আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো সময়ৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে নিৰ্বাচন যেহেতু ওচৰত আহিল নিৰ্বাচনৰ পিছত নতুন চৰকাৰৰ দিনত স্কুল আৰু যিবিলাক কলেজ এতিয়ালৈকে সরকারিকরণ করা হোৱা নাই এইবিলাক সরকারিকরণ কৰাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা আমাৰ ইউপিপিএলৰ যি সরকাৰ এই সরকাৰে কৰিব ইতিমধ্যে সকলো যোজা কৰি থকা হৈছে আইন সংশোধন কৰাৰ কাম কৰি আছে সরকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে সরকাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সিৰিয়াস লৈ পেলাই তেওঁলোকেও কাম কৰি আছে যে স্কুল আৰু फरायसालि आरो जि फरायसालिमाफोर सरकारि खालामनाय बियो बिसायख'थिनि उनाव गोदान सरकारनि दिनाव बियो जागोन मानोना गासैबो जि हाबाफारिफोर आइन सोदांनाय आइन गुरुं खालामनाय बे खामानिफ्रा जागासिनो दङ बिनिखायनो एकर्डआवबो जिहेतु मोनसे दफा दंखायो बिनिखायनो बिसायख'थिनि उनाव जोंनि इउपिपिएलनि जि सरकार बे सरकारनिफ्राय बे स्कुल आरो कलेज सरकारि खालामनायाव गोख्रों मोनसे राहा लामा लानाय जागोन बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनैनि गेजेरजों फोरमायहरबाय आरो आं आसा खालामदों बांसिनै सानजा क'क्राझारनि जेंनानि सायाव जेन जोंनि सावरायलायनाया जायो सानजा क'क्राझारनि जेंनानि सुस्रांजानायनि थाखाय जों जिहेतु राहा लानो नागिरनानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों बेनिखायनो आं गासैबो नायगिरिफोरनिसिम खावलायबाय आरो जाय नायगिरिफ्रा दाख्लिनिफ्रायनो अनसायनाय हरदों बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों এই সময়ত মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বিশেষকৈ পূব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান বিচাৰি কানেক্ট উইথ লৰেন্স ইস্লাৰি যি কাৰ্যসূচীটো কৰা হ'ল গতিকে বেছি যেন পূব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ সমস্যাবিলাকৰ কথাটো যেন ইয়াত স্থান পায় যেটো লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিব পাৰো ইয়াক অনুৰোধ থাকিল দিনা পৰাই যিসকলে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো চাই আছে ভাল পাইছে লাইক কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। গোজেন্থেং।